Bakit? Nakapalis ka met. At ka di papanam. Nadamag ko ngamin asim mangpet gaya man tigayem ko anag na iti balasiw taaw iti naunday a panawon. Ket inton agawid dumagasak ton ijay palengke lakay. Kasta ka di bakit? Alangarod Ay ngem na Tay kanayon ko nga ibilbilin kan ka Likli ka mon tay sakit mo. Ay na, di nakman isuro si kadar mo. Bigbigatin nakman nga tan. Palpaligipan ka laeng di na bakit. Mala, in ka nga ruda. Ngam na aganat kawan. Nagsapa kamot arin mo, Ardina. Papanam, balasang ko. Inak man makisarabo iti gayam ko anagga po iti abroad, nana. Kalpasan na, mapanak to pa yan iti palingki. Ta sigurado nga ikanak lakit di iti kwarta da iti a friend ko. Ha? Imbag man, taadagayam mo anagga po iti abroad? Awang gayam, di mo't nakunam amapan ka pa iti palingki. Mabalin ka di iti agpawit, balasang ko. Sure, nana. Uray ka na yun kayo nga agpaw itunggal rumwara. Mayat lata, mayat launay. Ay na, agyaman akno kasta. Mabait lang nga rod. Tamapan ko alaan ti igatang mo, iti ipawit ko amasida. Take your time, Nana Veron. I'll be waiting. Tatang, mabisina kon. Awan pa'y ka din ni nanang. Aguray kalabitan anak ko. Tadanda ni maluton to'y si Dainta. Ken, anya kumangay no awan pa'y ninanang mo. Ket saan namat nga intugot dagito'y kaldero kas kada kaserola. Apay, kusina ayan ni nanang mo. Anya kay matan tatang. Damdamagak laang mat. Ngam kumpurmi matan di sungsumbat yan. Si Kamat Carmina, saan mo talaga ang muti maangaw, anya anak ko? Kung naklaeng dayjay, anya ka di. Mala, agi na nakakit din tanay, malutluton ti sidaan. Mangantanton adagos no maluto daytoy, anak ko. Daw manang, anong tinao dito palingkay. Ay, agkita man iti mapalingkwa tulungan ka na iti ginatgatang na. Isupay ba, may nayon, tingkam-kam. May manang di na ti masama ka. Nagado ti karga na. Pay man, manang di na. Ang mga nukat mo tulungan ka kadag iti awi mau. Ay, bakas asupod. Ay, anya kamitin bututoy. Si kamagayam. Nya kamuti manang di na. Apay, agrupo-rupa kaya mo. Abakas, that hurts you na. Ay na, pasensya ka na. Si kama nga may, mangkigkigtut ka. Apay nga da ka dito'y bututoy. Di mo kunaan nga agtrab-trabaho ka dito'y palingkay. Ay, kawang mo'y dagis naman ang di na. Way, tultulungan, dagiti ado ti pinalingki na. Gano manutitid da kanya kay, may alatan na. At least, adayin kamkaw. Mayat man tanapanunot mo dayta. Maalaman nga raw, pakibagkat man nga raw dagito'y pinalingkay. Tani, madagsananak launa yan. Sapay nagadayo dito iti paradaan ti tricycle. Sana bale, taikan kanto iti tangdan mo, bututoy. Ay na, agyaman naman ang arigla daw. Nana Brown, adto yung diyang pagatang yaw. Nana, adda kayo ka diti tabalayaw. Ay na, pasensya kan ha. Madama ngamin nga agkupkupinak iti linabaak. Naghatang mo ka di amin, balasang ko. Una na. Atoy. 2 kilo a karnit baka, 2 kilo a karnit manok, may 1 kilo a karnit baboy. Talo supot apang pakbat. Ay na, agyamanak adi na, balasang ko. Mala, kukwa mo no ada ti Baryana. Pagpasahim mo ten no ada papanam. Ay, wala nana.
uray ka na yun. Darmo, adda ako. Nay, nasaya at matadakan bakit? Gumusta mo dyan nakisarabuan bakit? Ah, ay na. Nasaya at maitlakay. Ay na, nagaduti impasarabo na kanyak ko naman. Adda ka perfume, lipstick, lotion, sabon, dilata, chocolates, kandulyar. Asus, Ay na, bak nang atalaga day jay agayim ka. mayat ano kasta bakit? Kahit nakapalengke ka nga raod. Ay katuan na. Napan ko biit impasukat jay dolyar. Kalpasan na, napana kon ijay palengkay. Ayun gayam, nangal daw kayo kadain. Ayan nga ni Carmina. Nalpas kamin bakit? Mabisin ngamin unay di anak ta. Katapaman analpas, napan adagos iti kaaruba. Amumutayin, ado ti kay ayam na. Iso asaan ama ibalbalay ni Carmina. Oy, Tata Naldong, amok ti sindayo. Ha? Kasanumat nga amaw, neneng. Tamakitak ngamin day ta green di tangipon nyo. Na- Apay, saan kay ka di nga agsidsida iti karne, tata? Pasig ka di abulbulong ti sidsidaan nyo. Ha? Amom, neneng. Na may mayat anat nateng disidaan tayaw. Ngamiti karne. Malaksid ana imas, healthy pie. Apay, saan ka kadegag sidsida itinatang, neneng? Saan, tata? Kanayon to pa'y akarne ti sidaan mi. Kinapudno na, saan laang amay-may sa aputahe ti sidsidaan mi. Kasla kumaitay. Talo klase ti sindami. Adda ka rita a fried chicken, lauya, kan adobo a karne. Ah, Saan kami nga agsidsida iti bulbulong? Ew! Ure awan tinangmangan, no awan tinaimas amasida, tata. aniya. Imububingan pa laang dayay. Ay gam ay saus. At dapang pangasnan. Ay apo aya. Nay, dumayamudum kamat kabsat. Apay, adda ka di parikot? Ay kuwakabsat. Amaw. At daman pang pangas jay kakaisuna nga anak dadi na kindarmaw. Jay Carmina tinagan na. Agasam. Tapasig ka no akarne itisid sa daan da. Sana pa'y ko na. Nauray awan ka no timang bangan. No natang tisidaan na. Ado siguro ti kwartada nga igatang da iti karne. Di na ba kay? In ka man na palingke. Tagumatang ka itinaimas sa masida. Kas kumaitian niya, lakay. Tay mantahong bakit? Nabayagan kahit ajak nakaraman iti kasjay. Ha? Ala, yig mo nga rin igatang ka, lakay, tamapan ako. Sa paakon, tapno fresh ti magatang ko at tahong. Alas 7 pa ilaang itibigat. Nga mapana kong ije palingke. May mayat metla ti masapa amapan ije palingke. Tapres ko ti magatang. Hay, kuma, adamanen sumangbay agrasya itang agsapa. Ha? Ni matatanaldong ti masabat ka. Nay, adan sa papanam di na balasang ka. Ha? Ay, kasta nga ron, tata. Mapanak ije palingkay. Da kayo ngay, tata, papanan nyo. Kinapudno na, mapanak kumamit kumatang iti masida. Ay, mapan kami lagayam iti palengke. Agpawitak-latan abalasang ka. No, adapan nakabalin na. Ay, katun na, tata. Sige, sige, tata. Mabalin lata.
Oh, anya ka di ti pagatang yaw? Ay, tay kumalyempo pala sang kao. 5 kilaw. Kan 3 kilo asa ka ti manaw. Day tay manaw-awagan da iti Adidas. Aw, nay balasang kao. At ti igatang mao. Kanay, agyaman manenwag. Ay na, awan problema, tata. Di oray man kat kanayon kayo nga agpaw ay. Ne, apay da kita nakadado akarne, bakit? Di mo kunain. Aniwat mo. Ah, Imbes nga agsao-sao ka dita, yawatan naklatan iti plataw, takisayak da ito liempo kun Adidas nga impagatang ni Tata Naldong, darasong. anya? Ay sus, bakit? Isardeng mo ka din day tangar aramidem. Inton kuan, maamuan dati kasta nga style mo. Abay, saan ka kadi ay amabain? Ay na, nagadukit sa umom. Siyak man laang ti mangala. Ala, agpaigid ka man. Di mo amo ti dumiskarte iti panagbiag. Bakit? Saan apa nang diskarte ti kasta tapanang luko iti pada at tao day ta? Isardeng mo kumamutan ati kasta, amangan no pagbabawyam tulaang iti udi na bakit? Oho, kasta ti bagbagam kat agsidakan tumulaan. Ah. Style mo mo't darmo, bulok. Ha? Kapsat Veron, awan ka diti madmadlaw mo. No kasta nga agpawit ka kinidi na sa jepalengkay. Aha. Kwa, kaslawan mo't kabsat. Apay aya? Kuha na main. Idi nagpawitak kuha na. Kurang-kurang madyekar ni aginatang na. Angam, jakpay kami nakasarita. So ajakpay siguradaw. Nasaysaya at mutlaang no kasaritam iti personal. Iti kasta, malawlawagan ti amin. Narigat mo't no basta agpabasol kay latan. Damagam kan kwa na impag. No apay ako rang jay karne nga impagatang mo. Nanang, kaya't kuman mo tinalinta ang mais. Nakitak ngamin jay kay ayam ko amang mangan iti mais. At dapat ti burger na Kaya't kuman kumamot ti kasday nanang. Ay agtal na ka man si Kakarmina. Sumrumang nga tanti kinaman nagapal mo. Alamutin nanang. Please. Kaya't kumo tinalinta ang mais. Agtal na ka kunanay. Kaya mo, takudutan ka. Di na, anya ka di dayta aya. Apay abugbog kawam ti anak ta. Carmina anak, apay. Anya ka di ti pagkaskastam. Kaya't ko tinalinta ang mais, tatang. Ngam saan nakmat akayat nga igatangan ni nanang. Kasano ko mga igatangan ka, kat ijay pa'y palingki ti paggatangan itinaling tamais. Ay buwisit ki di day tamais. Ay si Kakarmina, teenager kan, ngamkas ka pa'y 5 ti taon nang agpampanunaw. Malaos to daytan. Malaikan ka iti kwarta bagay. Tain ka gumatang iti mais. Tay saan pa'y analuto ti gatangam tasakton ti manglingta. Gumatang kan tumatan iti sidaan tayo akarnit baka. Tay para imbaligtad Maala bakit? Inkan. Nagatang kun tay pagmurmuryutan ni Carmina amais. Kastamot tay 3 kilo adipig asaba apagatang ni Manang Tala. Ayun, kisayak tuman day tuloy. Mangiprito aktuman kita. Manmat dita meat section. Tagatangot jay karni ti baka apagatang nila kay kang. Kan kastamot ten ti ikan. Karnit manok, kan karnit baboy, apagatang matdanana viron, kan tatanal daw. Ay sus, agumaak manan iti karni. Ayun, at dapay merienda ka nga impagatang ni Sulay. Para kano iti anak na. Kisayak tuman da jayon. Kanapyalaan apang ramanan mat ani Carmina. Ay,
Nagmayat at talaga ti kastoy. Tangdanan daklang aruda. Kiskis sayak pa'y dagito'y pagatanda. Oh, saan ka pa? Kay di na lang yan. Nay, si kamot kapsat biraon. Papanam, kat nay, ting hatal daw. Inak man dita balay da Dina. Agasam, kinilok na gito impagatang ko. Kat naambak akurang-kurang magayam. Aniya, ay, kenoy jamot ti papanak. Mala agkuyugtan amapan kapsat. Dina! Dina! Luktan da ito daw, tagsasarita tayo. Nay, da kayo matgayam na nabiron. Tatanal tong, anya ka diti maipaimi ka da kayo. Ay na, ayan tay na switik nga sa wamdarmaw. Parwarman, tagririn ni sot tayo. Ha? Apa yun tata? At da ka di basol ni Dina ka da kayo? Kasano? Kurang-kurang taginatang nasi daan may. Namok la kumaakas tati ugali na. Jak la kumanagpagpagatang kunkwanan. Hoy, Nana Bron, tantanang man mo ti panagsasaw. Anyat panagkunkunam kanyak, sweetie? Ha, tapno amuyaw. Nana Bron, kantatanal daw. Ad-ado ti kwartamingam da kayo. Iso asaanan amasapol nga agsweetie kakpay. Tapno la makaraman kami itinaimas. Babain nyo. Da kayo lang arudan, tinagkid daw iti pabor, da kay pa'y tinatangsay. Ala, pumanaw kayo dito yan! Manang Dinang! Manang Dinang! Ay, bakit anal-alas? Ha? Anya kamitin pututoy. Kanayon naklakig kitutin. Apay aya? Ay, sorry Manang. Kuha nga may. At ako may pawit ko kada nanang no mabalin Agawit kayo kaday? Ah. Ay, kat mabalin lata. Sige, yag mo nga rudeng taning. Aldawon, agluto akpay nga may. Dahita, Manang. Karni dahita. Nagtataba. Pakibagamtaon kin ni nanang. Ay, sos, mudtoy nga rudeng. Sige, tayo nakaw. Na, nilabso na mulatan dyaw. Hindi na pwede nang mo. Di ba baga amay? Una mo dati. Ay, tawaga man lang ni nanang ay. Nay, nagbanglo mo talot lutuan mo bakit? Sitsaron sa mo dayta. Unla kay. Naglaing at talaga at dumiskarte to asawam. Mana, ayabamon ni Carmina, tamangan tayo. Adumanen aklas ay to'y sidaan tayo. Hello nanang. Naalayo ka di jim. Pawit ko ni Manang Dina. Tay ka di tabtabang ay bugbog kao, akanandag ito'y baboy mau. Ay wuna nakaw, naalakaon. May nainya gitay. Agam nagbasya mo day jay. Kunak man no 5 kilaw tay impadawat day tatindera di ta palingkay. Kasla tal-talo kilo laeng mo day jay anakaw. Ha? Ay, kino 5 kilo na yan nanang. Sige, nagawid ang malangay. Itun malay. Lakay! Lakay! Nagsakit ti tiyan ko. Ay na, Jackson, mas maalan ti sakit na. Anay, anay. Ay na, uray siya bakit? Maulawak sa apay kiting. Ay na, kasano na ito yan? Ay, Carmina! Ayan, mau! Umay ka man dito yan, akaw! Nanang! Tatang! Anay ko! Nagsakit unay na ito tiyan ko! Anay! Jakayan! Karuba! Tulungan na kami! Pang-asiyaw! Ipanda kami kumay sa ospital! Anay!
kay magaya may manang Dina. Manong Darmaw. Ang ni Carmina unconscious pa ilaing. Kapwede pa nakapuison na. Ay na, imbag lakit din tayo may kayo. Dadaol mo't gayam jay karne, ngayon sit saron mo, di nabalasan ko. Bag nga raw, itaray na kayo adagos diti ospital. Tano saan mga ano na tayo kayaon. Di nakto mga mindangdang ganidi agsasawak pa ilang. Manang di na. Kani pabugbog ko kumakanan dagi babay ko na jay. Tadadahil ka ngarap dagi jay. Agsasawak pa ilang amin. Karinabso mo mga dagos at saka pimanaw. Mana. Di na ba kahit? Agserbi mo siguro nga adal kan ka dayto eh. Kat sapay lang kuma, taisardang munti pa nagtingi-tingim kadagiti ipagpagatang daken ka ba kahit? Ay na, wala kay. Saan kuntun ngol ulitan? Kat pakawanan da ko mana na veraon. Tatanaldong kan bututoy. Ikari, kagbalbaliw ako. Mabalinay, nanang. Mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngaila ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibagakin ni ganay, tagatangan ng ti baboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Papananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay da ganay. Ilako ko, dagiti baboy kaw. Istawng. Ada na panan ni ganay, tata Maksimo. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya. Wain, tata. Ang mga numabayag pa da dyan nga gawid. Ape anak ko namday ta. Istawng. Agkabalay kayo aya, kiniganay. Tapno amom day ta. Kit no naganak di talo kalding na. Isotes asikaswin na di kalapaw na. Aya. No kayat mo, in kalangin surutan, iji kalapaw na, tata Maksimo. Ay, urayak langin na makaawid, iji balay na. Nagadayaw, iji kalapaw na. Ay, mabanugak ka magnaa. Sumrek ka pa yung arod dita balay, tata Maksimo. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak, ay, halaman nga raw, istaw, agsyat taman. At kung yan ti, bayad na kiti, dwa ka baboy mo, tata Maksimo. Ay, agyaman na, ganay. Nakatamba kayo tinapinta sa presyo, tata Maksimaw. Wayne, nagadungag paiso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, tata Maksimaw. Ay kituna, nawadwad day tuyain apagsukmaon. Malangaraw, panawan ka nga rudan, tata Maksimaw. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Pampanaw mo ni ganay, ang imatang itibaboy mo, pari Maksimaw. Ay, Wayne, pari ko tikat. Kasla kwarta na ita, igamama. Kita lang arudin a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Ah, kayat mo, nga agdubli na ita, igamama kwarta, pari Maksimaw. Agdublay. Ay, kayat ko pari ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibagak. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayari sa asko king ka. Adtaw, tilapayag ko, pari ko tikat. Sigurado ka, pari ko tikat? Wain, pari Maksimaw, saan lang agdublay, no di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw, imbagla bodyguard ko, pari ko tikat. Sanga ribaw, 2 ribaw, 3 ribaw, 4 ribaw. Maksimaw, bilbilang matay ta kwartam. Way, nanang, igatang kunto manay ni Tiburyas dagito kwarta. Kano nagin ati boryas ita? Kurang day taupat aribaw abilbilangam. Ay, jak pa'y nalpas ang nagbilang, nanang. Medyo nawadwad may, tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mo't iti kwarta, Maksimaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo't sidain ta iti ref. Ada ayamot rifta, katawan mo't.
Hawan na ya. Ay kunak no adda nanang. Mangted ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, ijay tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti ka aruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yo kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangted kanya kiti kwarta. Igatang ko iti Boreas na gito'y akwarta, nanang. Yak kayat na makisayan. Anya? Agdublin to na ito kwartam no mapantayo iti palutan, pari Maximaw. Sigurado ka, pare ko tikat? Wait ko naklagaruday, paray. Anda kontak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayaan tayaw. Talaga? Kasulawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mapantayaw, kadwatan ni Istaw. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Anyat isaan ko abagay, nanang. Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartaan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wain, kwarta ti sangput ko inton rabe. Ay, nagganasan ngayon no kasta. Ay, ikan nagtuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wain, nanang. Mala, inakaon. Tadagasag pa ni Istaw ng balay na. Stong! Stong! Ayan, Mau! Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y Casillas, Tata Maximo. Umayak man! Sumret kalatan, Tata Maximo. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka ta. Basta lukatamlatan. Mala, kartungam nga ron dita Casillas. Tanapatag ti bagaking ka. Nyat ibagayo aya, Tata. Ikuyog ka, di palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, Tata Maximo. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan nga Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta, Istaw. Nay, beer house mo, tinapanantayaw, pare ko tikaw. Wait, tumagas tayo lahag nito'y beer house, pari Maximaw. Mag-relax tayo, basay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakot ikaw. Ay, mabit lang. Kaya bak niya'y sukik ang babae. Adeng! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Adeng. Kaya't ko lang ngayam amoking ka nagiti kakadwa. Kasta ka di tata kutikot? Pare Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni pare Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakot ikaw. Siya ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, man. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agordal ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pare Maximo, aginom tayo pa biit. Adwa tayo ni Jenny nga ginom iti ara. Ay, kid, wala, pare ko tikaw. Ay, nagganasin ngay. Italayang manay na makaabayang itinapintas a babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanantaya. Agpili ka iti kayat mo, pare Maximo. Wa ababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga, sa pula sa puti asasawam dita pare. Iso ti color na iti underwear da, pare. Agpili ka iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo. Tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, ni Stone? Ako ang bahala. Ay, kukwak dyan nakapula. Tatakot ikaw. Kukwak mo tayo, dyan nakaputi.
Ina, nagganasay. Sige. Payabak ida, kalpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak man tandag iti kakadwam, tatakutikot. Ha? Ay, kaslasan na pa'y mo't anapartag, Jenny. Pari Maximo, Apay, pare kutikat. nabartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tata kutikan. Kabailan mi pa'y ti uminom, iti ara. Nukas na nga ron, agurdera pa iti arak. Waiter, mangyag gabay ti may sa case nga arak ito. Hey, awan mo tin, dagiti babae. Kakadwa tayo nga gininom, pare kutikat. Ha? Unang peso. Di namutan nagsubli dito'y table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, tata kutikan. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siyok, ti baka mo, agiinom tayo lanta, pare Maximo. Nagurdarak pa'y itipulusan tayo. Kasano ngay pare? Yak sabi tin, kapalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di napatag, nag-enjoy tayo ita dito'y beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. No, kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagamlagan niya, magpayapak, pare. Kaya't kumuti, babae, tata kutikan. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali man na babae, ti pa umayak ito'y tibol tayaw. Abay ngay, tata Maximo. Nagulimok mo ten, dito'y berhas. Awam mo ten, dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada talangay, ti tao dito'y pag-iinuman, Istong. Napanan ngay ni tata kutikot, tata. Nakariin kayo matgayam, Tata Maximo. Naiturog mi gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare kutikat. Imunan anagawid. Ay, agawid na mo ten, tata. Ay, wine Istong. Garigatan tati, tumakdal. O saan kayo pa nga agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya, ay isa na da kami tiyagbayad, Ginay. Ni pare kutikaw, ti mang bayad, iti bilmay, dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan anagawid. Anya, ay, impasubo na kung ti awanan bay na pare kutikaw. Kahit manungay ti bayadak, adeng. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakilan ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amen. Wan, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya. Ay, naspak, tata Maximo. Binudol na kalaki dahil ni tata kutikot. Ay, agsaga na kanyak ti awanan bay na pare kutikat. Agsaga na kanyak. Ay, awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinang budol kan ka, Maximo? ni pare kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mi nga arak. Nangala pa iti babae nga intibal may. Katsak tinagbayad. Ay, awanain. Nay, Ay, kasano pa'y itan? Di mon makamat ni kutikot. Napana ni Jepangasinan. ti awanan bain. Binudol-budol na laing. Tapno makainom laing iti arak.
Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos ka dagiti bagbagana. Nanang, Ay na, maksimo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abaya dagiti dua baboy mau. ay nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalaangin iti pigibang kapagurnongam iti barya. Anya, Di naktupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Ha! May saak ide anasiglat a soldado. Diyak kaya tinagginad at tignay. No imbagag ngagtrabaho ka na imbag, agtrabaho ka. Nawatam. Uwan tatang. Agmay saka nga anak me. Ti kayat ka, malalaki ka ba ngagtigtignay. Nawatam. Uwan tatang. Awan ti pagbutbut ngan tayo a pamilya. Gaputa may saak ide anasiglat a soldado. Uwan tatang. Hala, ingkaalaan di aradaw, kat agarado ka. Anya? Nagpudot ijay taltalon. Saan ka di ka ibagbagakir ka? Anas ken anaturid ka. Agtrabaho ka na tayo di talon nga ore nagpudot ti panawin. Anya? Hala, agtignay kan, yon. Aradwem di pagmula kiti nateng. Agtignay kan. Uwan tatang. Ay na, nasken na masana iti pudot nilyon nagtrabaho iti taltalon. Bakit? Wala, ngam nagdaga ang tipanawan. Kapudpudutan na anapan nagaradaw. Ayawan ang yaman na dayta. Iti siyak ti soldadaw. Uray no adag iti kanag. Maiturid ko ti pudot. Nasken na masursuro mat dayta ti anak ta. Saan mat asoldado ti anak ta lakay? Ay uray pa'y. Apaman amalpas na ti panag-eskwela na. Isirek kong tumat ngag soldadaw. Anya, Bagbagay na launay ginagan na alyaon. Nagan ti malalaki kan narungsot nga ayaw. Sanayag itan nilyon niyag trabaho itinadagsem tapno saan to amarigatan nga agtrineng kas may sa soldadaw. Nakapayong matnilyon nga gar-arado iti talon da, Fidel. Un ngagpaiso. Nagrigat ngayon tar aramidan na. Kasano ngay makontrol na tiwit-tiwit ti arado, kabayatan ti panangigem na iti payong. Sapay nagpudot. Kaasim matnilyon. Saan nga tanga mo ni Tata Arman ti pudno? Anya apod no, Fidel? Na, apay, di mo pa'y nadlaw. Ti anya. Ay, nagkapoy kayo maten no di umadlaw. Anya nga minday ta. Kat no sirena ni Leon. Anya? May sa sirena ni Leon? Kaya't mo asawan. Dat-datlag ti kinatao na. Wen, Kristi. Kasano ti pamanaknak mo amay sa sirena ni Leon? Kat no imbaga na idi kanyak. Amapan kami kanwag digos ijay baybay. Kat aglemes kami iti ragsak. Anya? Di mo lamadlawan iti garaw na. Nagsiksi amag na. Kabayatan ti panagarado na. Kaya't mo asawan. Ilimlimod na lang kan ni Tata Arman ti amin? Nalabit akasta, Kristi. Iti kanito nga minamamuan ni Tata Arman ti pudno. Sigurado agubat ti mapasamak. Ha? Retirado a soldado ni Tata Arman. Dakas ti mapasamak ni Leon no ipakita na amay sagayam at sirena. At tutitangdan mo, anang itulo iti aradwak, Wendy. si Kamatlon. Wendel ko namat kanya ka. Wendel. Ay, agyaman tatinulungan na ka nagarado. Mas dawak namin kan ka. Hindi mo pa ila ipudno kinitatang mo amay sa kabakla. Mabutengak. Patayin naklakit din ni tatang ko no ramidak dayta. Malalaki ak no makisasarita kinitatang. Apay nga siya. Kat naaklon mat datatang kananang ko amay sa alalaki. Ay tumboy. Sika tasan ana estrikto ti amam. Ammo mati ni tatang ko. Sigod a soldado. Kat kayat nang agbalinak met a soldado. Anya? Ay, jaket agbalin na soldado. Agparlorak laengen. Ay na,
Nagpintas ka laki din, balasang ka. Agyaman nak, tata. Ay, si Kati kayat kong asawain nilyaon, balasang ka. Anya? Ay, uwain, Kristay. Si Kati kayat ka, para italak ka. Ay, ibagak tuman kinilyaon, tarman na ka. Ammo nga tanilyon ti agaram, tata. Ne, apay kitinasar niya ay Kristay. Nalaeng nga agaram da jay. Kaslasaan mo, tata? Apay anay bagam day ta, balasang ka. Ha? Kwa. Awan, tata. Yaw, inkaman ki di armay ni Kristay. No kayat na ka, ay agkasar kayo adagusain. Ni tatang met. Jakpay kaya't yung mga asawa. Ay, laglag! At dakan iti husto nga edad. Mabalin mo ti mga asawa. Kunak man no, agadalak pa eh. Mabalin mo, tapaggidan ng ti asawa kan ti panagadal mo. Armam ki din ni Kristay. Isaw ti kayat ko para kin ka. Jak kayat. Mayat ka! Jak kayat tatang. Jakpay kayat ti makiasawa. Apayan ako na stirupam, Leon. Ni tatang ko Nagbaliw man ti kayat na. Apay nga minaya. Kayat na nga agdato na ka ni Christy. Ano? Jak kayat ti mga asawa. Sino nga rod ti kayat mo, Leon? Lalaki? Depende. Anya, depende. Kasano nga rodan nga iti panagadal mo ng mga asawa kamatan? Mabalin ko kano apagsabayan. Asawa kano ni Christy, taiso ti kayat ni tatang. Ay, pakpakawan. Diyan la kayat da diya Christy. Asawaem ni Kristay, yaw. Iswa talaga ti kayat ko para kin ka. Jak kayat tatang. Kunayo nga agadalak pa, isakbi ang mga asawa. Magbaliw-baliw mo ti desisyon nyo. Ay, laglag! Kinasarita ka ni dinaminsan. Ang mabalin mo apagkidda na ti panagadal mo kan ti panangasawam. Lakay kan bakit kami kininanang mo. Ti kayat may, maaddan kami mo iti apukaw. Tatang? Ipakitam ita ti kinamalalaki yawn. Agdaton ka kini Kristay. Nusong batan na ka, ay kat ikalay sa madagusain. Anya? Alala, rogya mo na pagdatunan ni Kristay yawn. Kaya't ko tayo dya balasang, aparakin ka. Nanang, tsak kayat ti mga asawa. Maawatan ka, anak kaw. Dua talaang amakaam mo iti palimod mo. Saan nga mo ni tatang mo abakla ka? Nanang. Delikado no maamuan ni tatang mo amay sa kaabakla. Sigurado apagtalawon na ka. Anya nga ti aramidek. Patayin naklaki din ni tatang no maamuan na abaklo siya. Ay na, nagpinta sakit ito yung lipstick. Naglabag at ikulor na. Ay, kitak man na naimbag ti bibig ko iti sarming. Ay, nagpintasa ka talaga. Isuot ko man ga ti bestida ni nanang no magbagay ko. Dahit na. Agsarmingak man, no bagay ko man lang ti bestida ni nanang. Ay, wow, nagpintasa ka talaga. Aha. Ay. Anya ti kahit asawan na ito yawn. Apa ang nag-lipstick kan nagsuot ka iti bestida, ha? Akwa! Ay, bakla ka? Yawn? Wen! Saan tatang? Anya asan? Ay, anek ko, di nagtanugin, nagsakit. Anay ko man tatang. Magibabay ka. Ilimlimod mo gayam abakla ka. Isumot lagayam di mo kayat nga arman ni Kristay. Tabakla ka mo't kayam. Baka man ang nagtatang. Mabuti nga kami na mangipudnugan ka, bakla. Ay awanan kay tibain. Ibabain mo ti amam. Ay jak kayat ti bakla putot. Isungag talo ka lagay. OMG! Anya tinapasamak itirupam. Adamat ang blakay mo. Ano? Pingin nga agrungangab kamatan yun. Pinagtalaw na kung ti ama ko, Wendel. Jak amo no sa dino ti papanak. Anya? Awan pa imot ko abadok. Sa dinong iti papanak. Ay sus, kasi kamot. Ang di kagdanag. Tulungan ka. Ha? Talaga? Wen yun, tulungan ka. Gapatag gayam ta.
Mabalin ka nga agnaid, iji balay mikin ni nanang ko. Di mo kumamot pinagtalaw di anak ta alakay. Sa dinungatan ti ayan na ita. Jak kayat ti bakla nga anak. Ti kayat kaw, daytay maikanak iti apo kaw. Maawatam ko malatan jay putot mo, lakay. Ay na, madanaga na kauno sa dino tinapanan na. Ay, baybayam nga umadayaw, tapno agnakam. Ibabay na ki din niya manag at may sak anasiglat a soldado iti. Amangan noan yan, tinapasamakan ko na. Ay, di mo kaasyan da dya bakla. Di nagtupay maipayan iti apo ko da dya tao. Ay, sayang. Baklamot gayam da dya alyawn. Iso kumati mga asawa kan ka, Kristay. Tata, hindi pa'y lang amok abakla nilyon. Anya? Day tatiag pa'y so, tata. Kursunadak pa'y mat nga rundilyon. Ngam, baklamot ngamin. Sayang nga talaga. Ay, di nagtumot lamaikan iti apo day dya bakla. Sa dino nga rodin ti ayan nilyon, tata. Ay, dya ka mo. Nasaysaya at langayn, asaan niyang pagpakita na magpusor at laing. Nagnanaad mat gayam nilyon ije balay Wendell. Juan Fidel, saan nga mo ni tatang nangagnanaad ijay balay mi nilyon? Sayang da alyon. Nagtaer pa'y mat. Ngam baklamot gayam. Saan asayang nilyon, Fidel? Anya ti kayat mo asawan asaan asayang? Siyak lang ti makamu nga da serbi nilyon. Nagsiglat to pa'y. Apay ako nam anasiglat nilyon. Basta, siyak lang ti makamu anasiglat nilyon. Nga uray no may sa abakla. Da Wendell atumboy kan Leon abakla tinagkuyog. Nagturong damat ije karayan. Nini. Saan nga amo ni Tata Arman nga adalagayam dito'y barangay Minilyon? Sabagay, awan mo't bibiyang ni Tata Arman kay Nilyon abakla. Sa maysa, adayo ti balay da Wendell atumboy. Na. Anya ti kayat asawon ti panag-holding hands da. Ay. Surutek man kit di dagiti dua. Ay, ayatan ka, Wendell. Ay, ayatan ka mat yun. Anya pala ti aramidan ta. Awan mo ti tao dito karayan. Dua talang adda dito ay. Anya nga min ayat ti aramidan ta dito'y karayan. Anya pa'y kuma. O di agsala ta iti tsa-tsa. Anya, ay luka. Awan mo ti music. Kasanuta ko mga agsala iti tsatsangay. Ay na, nagtaer ka man, Wendell. Nagpintas ka mat yuning. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat. Ay, hindi nakagkan kita. Ay, makikiyag yuni. Ay na. Yuning, Apay ka di, Wendell. masikugak sa matin. Anya, Dua na bulan, adyak nagregla. kasanon da ita? Nga ikat, asawaan ako na. Anya? Yuning, asawaan ako. O sige, ibagak nga rin ka datatagan nanang ko, nga sawaan kan. Apay, nagawid ka pa'y laing diti balay kat kadwam pa'y day tatumboy, yon. Tatang, Ay, jak kaya ti putot na bakla. Kaputa dinak maikan iti apukaw, nga agtawid iti kinamalalakay. mga sawa akon. Ha? Sinaw? Ti asawaem? Lalaki? Saan? Asawa ako ni Wendy. Ni Wendell. Anya? Asawaem da iti atumboy? O tatang, sana bali at babae mutlata ni Wendell. Kat lalaki ang mutlata. Ay, pudno ka da iti bagbaga na Wendell. Uwan tata, kinapudno na. Masikuga kun. Anya? Masikog kan? Wendell? Uwan tata,
Ayam no kasta nga raw. Ay na. Ay na. Nasiglat mo't kayam ti anak ka. Ay agkalay sa kayo nga ruday na tagaos. Siya kaun ti makamaw. Yun, anak ka. Tatang. Pakawanin nak. Kamaw dyanan na. Ay, maadaanak taon iti apukaw. Yahoo! Agdan taon apukaw! Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagatang kagaya mo ni Tilugan Maw. Ay, uwan tata. Kasi na agad damot basit nga runong may agasawa, isumutin ating gatang may tilugan. Ay, mayat na ita Dumalat na ngamin dalugan na kay. Uwan nga ro tata. Isong inkarkarigatan mi ka ni bakit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng ti second hand alugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alang laengan. Tata, Ay na. Maragsa ka na unay, paraking ka. Kapot ka mo dyanan na, kaya nakagatang kamutlangan, itilugan mo. agyaman ak unay tata. Patsumot na jay tata. Nay, apay nga kastamot yung tibagbagam kontrakan nito niyaw, si Kamariyaw. Diyak ngamin patyan ang nagtaod iti nagbanuganda nga agasawa ti inggatang da iti luganda. Ha? Hanya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pare Mario nga ubing. Anak kanu tibak nang dayay nga ubing kahit. Hanya? Wen, pudno na itatata. Iso asaan man akong di palastog dayay a pare to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan. Ay, saan na mo ta nagbanugan? Ha? Ibagak tupay kinibakit ng adda chicks na ijay ili. Takitak man nyo ti pagpatinggaan da at tonyo. Ha? Lastog! Tonyo laki din. Nagadumat tanday ta pinalingkim, Mare. Ha? Aywan, Mare. Ay, aglugan tan iti nakapila at tricycle. Tapno aggindantan nga agaway. Ay, sige. Umuna ka latan, Mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrodo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad kamin. Isuka pa iti pagpasahay mi iti tricycle. Adda pagpasahig, Mare. Uray man kat no arkila. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apa nangilas-las tog yaw. Kitsan mo't anak taon iti banog yaw. Anya laki ding. Jakman ang muno apay akas jelatan timbaga nila ikakanyak itay lakay. Kas dyan nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan, ta isuka pa iti pagpasahin na iti tricycle. Ngam kasi matintimbaga na. Anya? Nakuna na pa'y, asaan ka no nagtaod iti banog tatiin gatang tay tilugan. Agasam man. Uwan, kasta ti ibagbagada. Ada ka no chicks ko, at 25 years old nga anak ti baknang, nga iso ka no ti pagkukwartaak. Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga road ngagdadaal. Saan da akayat ti paartapan? Iso akas dyan, wag sauda. Awan tinasaya at ngait dun ti dakas nga apal kulak tumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada tao. Saan nakasta nga ramidan dati amin? Makadadaal dalaal. Anya lakit din. Kunamlan asino dagi nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya pa iti panagpalastog dalakay. Saan ta nga itulok nga artapan datamot Ay wala. Itaan niya ko maaga po nga itulok ta nga artapan data. Ay saan bakit? Pulos asaan na mapasamak da ita. Iso apa nga asing. Ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja Mariaw. Iti kasta,
Iso ti aramiden tanga about tapno iten nagtaman. Ay, kawan na bakit? Iso nga rod akanayo nakamarabyan, tapal paliiwag ngamin, di pagburburdingan day jay akili. Sino akeli dayta? Ay kat ti chicks nito nyo Kelly tinagan ti chicks na. Anya? Amok ngamin ti pagburburdingan na. Ay, sauce. Ijay asidag tirang tay ijay ili. Asidag iti karayan. Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura kadago sida. Kastagayam. Ay katala, itultuloy mo day tangar aramidam lakay. Saan ka nga agsardang, aging ga makaala ka iti ebidensya. Ay, katuwa na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung nagtumait. Siguradong agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Ay, nyalakit din. Unayan lay ka. Anya launay aya ti panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga minti kinalastog da. Anya? Iso ako nakinila kay ikaw. Saan nga agsardang nga gala iti ebidensya nga adda babae nito nyaw. Tamaki taman tilaing da. Anya? Ay unay daytan. Ammom ka day, nga iti kastangar aramiden nyaw. Ipakpakita yu laeng asaan nyo akayat ti paartapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukan da. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Talaga mo't nga ibirukan nyo ida iti abot apang itinagan nyo kadakwada. Nang runa kiniton nyo. Anya kataad da chiksnan, po na yan. Nina naman. Imbes ama kumikum kayo nga agbirbirok iti about. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang dagiti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramiden yaw. Anya laki din. Apay nga minaya, kastaon na ti pa nag-effort mo, tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam, si Kamariaw. Ay, kawan atata. Tano mapasamak da ita makaalak iti ebidensya nga da babae da yaton nyo. Mabali na makaswan. Anya? Ket no mapasamak da ita, ay saus. Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. Ay, una yun ay panunot mo, Mariaw. Abot at talaga ti sapsapulam. Tapno at da pangitinagan kinitong yaw. Ay, katuwa na tata. Iso asaan ko asar dengan daya akong parek. Aging asaan ko amay tinag iti abot ko nagtumay. Kastagayam ti maimbagbaga daya alay ka na. Wen, iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditawi. Unay daytan apanang dadaal da. Kasta talaga ti biyag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na. Sa bagay, pudno daytan na. Ibirukan da ka iti about, sada ka itinag. Ngam da ito titandaan na mema. Amin adakes sa panggap, saan nga agbaligi. Aywan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakes apanggap. Ay katwan na, iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuutak kakasta. Ibagbagada pa'y nga adda kano chicks nito yung agtawon iti 25. Agasang manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Ngambayan nyo laeng, agtrabaho kayo latta. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biagyaw? Aywan anana. Imbes a madadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biagyaw. Tapno ad-ad-apay nga igaidyaw ti agtrabaho.
Ayan ni pare Mario. Talagang aramidan da amin ang kabalanda. Makadadal-dalang iti pamilya. Jak man na mo dagi dyan ang agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadataadwa. Apal nga rod, bakit? Dakas nga apal. Makit-kita nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasiga pasagid. Aywan, oray dagi ti post ni Laika. Pasagid matla amin ti makit-kita iti Facebook na. Yala, bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin aga po agpa-apekto ta. Iso nga rod, bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag da talaang. Amin adaka sa panggab. Saan nga agbaligi kung naktumay? Pudno nga ta tinadamag kaulakay. Anya day tabakay? Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may sa alugan da. Anya? Ne? Sino tinakadamagang iti day ta? Kadita karuba ah. Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi dya at tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae daya ato nyo. Saan kan samet ngamin amap-mapan ijay igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to inton malambakait. Siguradwak ama palabas ko ida, ijay arangtay kung naktumait. Wan, bareng iti day nga aramidam, kat patyan ni Emma nga the chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyagda, tapno mapukaw amin na pundarda. Ti kunadan sa, kat maartapan data. Nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok nga artapan da talakay. Agtuin ang dito asuli. Masigurado ka magna dito daton nyo kanti chicks na. Makaalak matlay ti ebidensyak. Maipit ka, uray kita. Agpatingga matlaan day ta kinalastog mo. Kunam sa. Dito yak pa'y igid. Tamang ano na makakita kanya. Dito. Tapang magkalaman! Tulad! Bakit din ta nasapa ka ng kariing nana? Jak napansin, dagiti awag ti tataw idi rabi eh. Anya nga rod ita. Adda ka nun nilakay ko ija ospital. Impanda ija idi rabi eh. Nat nag-ijarang tay. Ay, hapong amin aya. Ay, kating kakitaanan ah. Mapanak ko mga rod nana. Ngam, awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya? Pangaasi yung manana. Pautangan dakpay laang. Ay, salbag ti kasta. Adtaw, tilimagasaw. Oray saan mon abayadan. Ay na, agyaman nana. Ngamsakbay kumamot, amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anyamot tanday tanga itsuraan. Ha? Ayawan yawn. Dayta, ti mag-anabyo iti kasta nga ugali yaw. Gaputa saan nyo la akayat ti maartapan. Agbiro kayo iti abo. Kabibiro kayo, da kayo lang araw tinayabaw. Anya laki din. Buwan lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idi rabi eh. Iso ajak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito yung ospital. Nagsakit ti ulok bakit? Naitama ti ulok iti bato. Anya? Pag-iso ba ito tinakatin nakakidyan tayo? Diyak nakita. Tapang matgaya man at dahil ti likudag. Anya? Ay unay kan Mario.
Manipod ita. Isardeng mo ti panangal alam iti ebidensya kanito nyo kan iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pa kay sagsagmakam. Ay, oo, bakit? Gusto talaga. Diyak kayatin nga ulitin pa eh. Sa anak pa yan nakala iti ebidensya ngam na eh. Siyak matan tinayabot. Una yun ti kasto ya bihaga. Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka man ay. Nya. Nagdimaryo jirang tay ko nang bakag. Wala kay, natnaga pula ang iti panggap na ang makaala ka no iti ebidensya. Anya. Sigurado kanu ngamin ang makaala iti ebidensya, ta ijay kayo kanu ang magmagna kaduam ti chicks mo. Nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga ada ija banda. Ay una yan ni pare Mariaw. Anya nga ita, kami birok na iti abot. Isulakit nga ron tinayabot. Dayta nga ron. Anya nga ita, aday di ospital ang nasugat kanu ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan na ita. Kapulang ta saan na kaya ti partapan, isong agbirok iti abot. Ngam isumat ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talat ta. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya ka ita Mariaw. Kumusta ti biyag? Ay, naimbag man, nagkalang ijirang tay. Saan ka kita nayanaw? Gapoy iti panggap mo, makabero kiti about. Apangitin nagam ka dito niyaw. Anya? Ay, apaw. Saan kami na nasaya ati kasta nga arami diyaw? Gapulang ta saan nyo, akaya ti paartapan. Iso nga agbero kaya, iti pakadadaalan ti pamilya ti aking pamilya. Ay, tata. Anya ka ita. Nakababay laki di tayo dapat kasi istoryaam. Sikatin mo na anay about. Ay, ang laki dahil. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik tayo ta. Agpaimbagak tagtrabaho akit eh. Tapno makagatangak matitikayat ko agatangan. Ay, kasta kami dahil ta, ti imulam kumait ti panunod mo. Idi pa'y Saan kita tayo tagbero ka iti about? Apangitin na gamit ti kumparay. Mawanan ka kayo iti bay na. Ang laki day. Oh, kumusta ngayon ita ulong pare? Maya tayo. Ha? Pare, awan mo't ngamin ti madingar aramidek. Tapno ibagam nga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tapno madadail nak. Anya? Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sikati mo na anayabot. Gapulang na ita iti saan nyo akayat ti paartapan. Agsakit kayo na da umasinso akarro bayaw. Ti kayat yun lang amin kat da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare. Ay, naamiris ko na ita. Ay, ikarik pare, sana na maulit pa eh. Agpaimbagak, tagtrabaho akit eh. Nasaya, kasta ngamin sana na ita mangdadadaal lang iti pada mataw, ti amom nga aramidan. Ta iti kaano man, saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Anya lakit din. Onya, kaya't mo tigulong ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jaket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya dahi tadanog mo. Mga madanog mo dahi ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Saan agapot ta, agkaruba ta. Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timagna dito sangwanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amagna uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problemam daytan Ha?
Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog. Inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang man ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam at tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa'y lang nakitak lang arudan. Ah, dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y, amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakro, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wangap gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaag man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taadda nga minakitak idikalman, ajak nagustuhan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjay na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Ure dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka. Ala, agpractice ka iti boxing. Nagtal na ka man bakit? Relax ka laeng ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan tangag, kumpare no, awagan naklang itinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang Mike. Jan, agawid kan! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan.
Isungag practice ka analaing ama kibuksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaagmat amang piyansakan kakad. Yaklay narapap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya akong ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskuling nga English a libro daytoy bakit. Adtoy. English nga ro ti isursurok a subject. Day taman ti kaya't ko asurwan bakit. Ti aging les. Taapay anas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pa. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni dyan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidom. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Jay English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsud na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na mas daaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu matikad na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kaki din ay bakit? Anusan na ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit di mo pailang nga ammo. Gagangay tamidyo adan edad ko bakit? Makaumakan asursurwan. Malang, ulitin tamanan bakit? Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Bayat may, ti kukuya-kuya. Wen paray, pariirak man. Nagpudot iyo, nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka paray. Bayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta paray? Naglastog kayo ti pa nagkita ka. Ay, saan paray? Influensya lang, ti arak ba ita paray? Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go!
Ayan na dyan dictionary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay dictionary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a dictionary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga, di English nga ibagbaga day ta dyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Di takan amaaba. Maaba ka sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot anurid noray. Ada manggul-gulo keng kawan. Sana manggul-gulo ang kail. Apa yung garot akayat mo atiraan ta? Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada dya ahuan ba kay? Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kwa na. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay? Kawan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nan ti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa? Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya? Awan, sigagit dimot. Juan, umay ka na, Addan. Ha? Adda ka nun bakit? Anya ti Addan? Sige pa ka. Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang kal, isulan dahi ta. Kita hamti pa nagnala, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Kita apay ko manood da ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang kal? Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pari Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka laasino, bituge mo nang kan? No. Stop it. English sa mo, dahil dyan bagana. Unsanggal. Kat English mo to na. Anyat di English ti danugang ka? Apay adamagang ka na kayang kan? No fighting. That is bad. No. English mo nun dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, mali. Apay di mo imbagaan na laing magkayam nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras kamatan. Ay, narigat ag-English, barok. Agdaringunguak, lapanawag ka na. Angkel, papanamon nga eh. Inak ituloy nga inuman di kapit, barok. Ang mga nulumamiis, itakan. Nyakalakit din, Angkel. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuwana. Tapos narigli ka tag English. Nakapulak din abalang manawag.
Anya laki din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastanggal.